profesionalnom boksu imam zabilježeno 20 pobjeda, 2 poraza, tako da nizalo se ti dosta turnira. Prošle godine sam isto tako osvojio turnir, plasirao se na završni turnir u Holandiji, tako da dugo je za mene, dugo je treninga i dugo je mečeva i borbi, tako da još traje. Financije su najveći problem jer dosta tih boraca počne da trenira i ne može on živjeti samo od treninga jer nema, ne zna kako da se finansira. I onda ti isti, dosta tih šampiona i talenata počne da radi. Onda kaže zašto meni ovo treba kad ja ne mogu živjeti od ovoga. I onda odu naravno da rade, da zarađuju za život. Da nije BA Telekoma, puno bi sve teže ovo bilo, jer BA Telekom stoji iza nas, evo ne samo iza mene, i za mog kluba Gladiator, stoji iza dosta borilačkih i sportova, do sportlačkih klubova, ali BA Telekom sponzoruje prave šampione, prave istinske borce i trenere i klubove.